sasa hari ikintu neretswe kamanze ndeke kuririmba hari akantu mbonye ko ari abantu bagera kuri batanu tikisa mani bazogutenga mu masengero yose kwisi ubundi usengera nibantenga nanje mbatenge si kibazo bantu muza munywa inzoga muza muja mu ikanisa bana nkwe Hello vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho muri mu meze neza nk'ibisanzwe ni Manza da Shataman inada rabu zekeraman nkuko mubibona turi muri studio tuwasanze umuvandimwe ndabizi ko mumuzi ariko mu by'ukuri agomba no kubibwira turi muri studio ahantu mwiki bayita Sawa Africa cyangwa se nandi mazina n'ibindi bisobanuro na Success ni izina ryiza already turi kumwe na nyiraho yatubwiye ati ubu ngubu promotion ku muntu ushaka gukora indirimbo yes reka rero dutangire tuganira n'umuvandimwe wacu karibu kuri Mutomanzi yes Mutomanzi yego murakoze kwikaze ryanyu twashitse wa mugani wa Gaston Turino ku mazina wenda nk'abantu bakubonye rya mbere cyangwa se babandi basanzwe bakuzi wabiyibutse ku mazina nitwa Muindo Fidel ariko ndi Bishop ndi Bishop ni Bishop mwenyewe wa mu Bishop uzu nyemerera ndaka piano kabe kagabanyitseho gato Bishop gute Bishop w'ikanisa Bishop gute je ndi Bishop w'ikanisa gusa ikanisa ryacu hari ukunda abantu bamwe batazabyumva ariko ikanisa ryacu rikora ibintu byiza cyane twebwe twibanda ku bantu banywa inzoga mwibanda ku banywa inzoga twebwe wo niwo mutwaro niyo hamagagwa twahawe no gufasha abantu banywa inzoga turebe ukundu twobazana bikanisa hanyuma se abo bantu mubigisha kureka inzoga cyamusangira nabo sasa dufite nk'ibintu nka bibiri icyambere tubigisha kureka inzoga ubishoboye ariko nutabishoboye ntago tumucira iteka anywe gakeya ariko yibuke kuzuzaja mu materaniro tutura gusenga kuko hari ibintu biba biriho nguriya nkanywa inzoga ngo ndiyoja mu ikanisa kandi bro we never know ntago wamenya ntuzi umunsi wawe wo gukizwa ntuzi uko bizogenda kandi ntuzo zamugendana complexe ngo ntuja mu ikanisa ngo nguriya ngazanywa inzoga kunywa inzoga se ndabaza baroga bazabaja mu ikanisa none dusanze uri kunywa inzoga wakwigisha umuntu kunywa inzoga sinzi nimba director yayibonye ndagira ngo wenda ntwabona bihisha cyane ku buryo twashaka ndakibazo ntago twe tuzaduforoda none wigisha umuntu kunywa inzoga nawe already uyinywa oya ntago nigisha umuntu kunywa inzoga kureka inzoga sorry donc sinomye ko nagusobanurira twebwe undi tuba dushaka gufasha abantu banywa inzoga kugira ngo bakomeze bizere Imana hari ukuntu abantu bazanywa inzoga akama yibagwa ko niteraniro n'amateraniro azaba akibagwa ko cyumweru bazaja mu ikanisa kibaga ko ari igiterana bavuga ko baje bavuga ijambo ry'Imana ze kumva kama yumva ubwoba ngo ndiyogena ngazanywa inzoga si kibazo bantu muza munywa inzoga muza muja mu ikanisa bana nkwe oya nakavuyo nako nakavuyo azanywa ryari ageze ryari no kuvuga ngo
umuntu unywa inzoga, umuntu usanywa inzoga buri gihe se ahantu hose niyo ugiye mu kazi ntugenda wanywa inzoga, nuko uja mu ikanisa ndogenda wanywa inzoga, ariko ga rero bakama babigenderagaho ga ngo barabizi ngura ngazamwa inzoga, ngo n'abadiyakoni ngo zamabica ziri inyuma kandi bambaye neza, bambaye amakosime baberewe. Hano tugusanze sinzi nimba ari mu kazi cyangwa ari waje muri repetition, ariko n'inzoga irahari. Nose ni gute wigisha umuntu ngo areke kujya mu kazi yanyweye inzoga? Sasa hari akazi ahantu nk'ahangandi hano muri studio, mpaye nkora ibyanje, mpaye nifatira nk'aka kanje ka Dallas, uko arico bitwaye kugira ngo nyine kasomeho. Bishop hari ikibazo se? Bishop Bishop karanakazi kamanze ndirimbira abantu bakunda Imana, ariko kagatima ko kureka inzoga kakaba karabananiye. Ugiye kubatura indirimbo? Ngiye kubaririmbira akaririmbo, nitumara tubasabire batuze borohe. Imana ni yacu twese, Imana ni yacu twese, Imana iradukunda. N'abandi hari abandi bagira ibindi byaha bitandukanye, ariko ngo umuntu unywa inzoga ngo ntazorore mu ikanisa, ngo yamagenda na complexe, ngo azagenda n'igihunga. Hallelujah. We give you glory, oh, as you own. You are one. None se wenda none bigenze gute wa piano wenda iki mezoko zakangora. Reka mubaze, hari abandi ba bishop umufatanyije uyu murimo cyangwa se wenda ni wowe gusa n'itorero ryawe watangiranye? Sasa itorero ryacu hano muri Kenya ni jewe mu bishop, ariko kuri Edikota no muri Nigeria. Sorry muri South Africa. Gusa na Nigeria naho ha Lagos naho hari kindi kijiji gikomeye. No ni kanisa rikomeye. Kuri Edikota muri South Africa, Johannesburg. Archbishop please ndebe. Yawe sana usoma umve niba uzusoma nawe. Dallas brand 40 bishop amwa vort 40. None se reka mbanze nkubaze bishop, wenda nk'abandi ba bishop basanzwe tuzi nk'urugero nk'ababyicaza nk'aba bantezi ryayo, iyo bakubona ubona bakufata gute? Sasa jewe sinashaka kuja muri ibyo bintu cyane, kubera ko bariya ntago uko babwiza habe nabo. Ndakubwiye ngo umunsi abantu bazoza bareka inzoga kubera ko babumva uko tubahumuriza, akavuga ati yewe kumbe umuntu nubwo azanywa inzoga yoja mu ikanisa. Arababikoze nk'abangahe baja mu ikanisa barakizwa. Niba mara kuba umubare nyine ugaragara. Ndabizi n'abandi ba pasteri bano bapana ano makanisa nyine y'umwuka, ndabizi ko bashobora kuzaza bambwira ati bishop tegura abasinzi gendo bashaka ijambo bari baze tubabwiriza ijambo y'Imana. Twebwe icyo dushaka gusa tuzashaka turebe ko tubabwiriza ijambo y'Imana. Yego rero ngo kwa ruvuze ntago biraba, ntago nzi uko bamfata, ariko iconzi ico niyava nk'umusaruro abantu bumva uko tubabwira bakaja mu ikanisa, hanyuma bakakira umwuka wera. Ndabizi nabo bazagira. Hari n'umupasteri w'umuyumbe kabisa yarambwiye ngo uzotegura abasinzi. Abasinzi bazi icyo azogenda ngo aje mu butaya mariyinga, tazoburamo 2-3 tahana aho ngaho. None ko kurumva ko nguko tuzadukoze. Ushobora kuba ufite nk'abasinzi cyangwa se abakristo biryo torero bangana nka gute wenda? 140. Gusa abandi baragiye, abandi baratabaye benshi nitwigwaneho. Abandi twarabatenze barakagara. Tuzi bombore yabaye muri notorero y'abasinzi kwisi muri Kenya.
habaye gutenga habaye bumburi haba ibibazo bikomeye batwiba senti tubabona kano kundu kakango kano karangora cyane holy holy you are. Sasa hari ikintu neretswe kamanze ndeke kuririmba hari akantu mbonye ko ari abantu bagera kuri 5 bari burebe kino kiganiro bakazoja mu materaniro. Amen. Kuko nico kintu niyo nshinga jewe ubu ngubu nico kintu baje gusa mu materaniro nishaka njewe simbabwiriza ariko gusa babije mu materaniro nyabuna nubwo woja mu kabarisa kuwa gatandatu ageza saa 6 mugitondo ibyuka bitera utuzi ugenda uje mu ikanisa wumva ijambo ry'Imana mana abantu bazogira ngo kurayoza abantu mbayo kandi mbamba sunikira mu ikanisa begereye amwe kuwa gatandatu saa 6 z'ijoro atahari ibizunge mu gitondo aje mu ikanisa. Sasa njewe sinshoboye kugira abantu ngo bareke sinshoboye kubabwira ngo bareke hari shora byose ni mitima yabi ibemeza ko bagomba kuja mu ikanisa hari impamvu uzowaje mu ikanisa. Iri yerekwa ryaje ryari bro? Shize ku mwaka n'igice kirara kugera imyaka 2. Hanyuma nk'abantu bavuze mu rusengero ngo yaforoze baramuhagaritse iryo kanisa niryo rifite amakosa cyangwa nyine wagiye guforoda kagaruka ni ufite amakosa. Sasa nuwo foroda nyine bagomba no kumuhagarika kunda foroda gute ku ifaranga mu mfuko waziruye hanyuma ukaja no guforoda biba ngo anywe bigaragare niba unywa niba utanywa reka kuko Imana nanti ikunda akazuyaza. So rero abo bantu njemba nibo ndabwiriza nabanywa batanabisha hanyuma timwama mukomereza aho ngo twegende tuduhisha ngo tutaduforoda ngo turama tukomeye ariko muje no materaniro Imana irabakeneye kandi namwe muzamu murimo abakozi b'Imana bakomeye bejo timubizi sawa timuzi abakaza bangwa abayumbe dufite bakomeye ubwo n'ubuhamya muzogenda mutanga ngo ariko bararetse bararetse hanyuma wowe nturareka kandi uri bishop tureke nabo bakristo bawe wowe icyanditswe kikurengera kunywa ngo nibwo ubwiriza kivahe cyangwa se iryo wishurirwa n'irinyabaki. Oya nta cyanditswe kimbwira ko ngomba kunywa ni kwa kuri nababwiye kubera ka gatima kabananiye na Paulo yarabivuze inko gakeya uko ikibazo tugiranye ni gakewa uko kurabona 40 itanasutsemo kandi twatungwa n'120 ongera usome tikisa mani bazogutenga mu masengero yose kwisi ubundi usengera nibantenga nanje mbatenge ngo umugabo umwe umambure yatenze undi ya ruguru ngo ndagutenze ngo nanje ndagutenze aragutenga gutese amavuta nanje ndafite nanje ni bishop faransengeye buri cyumweru ujya gusenga cyane. That's my job. Your job gutese niko kazi nkora aranunza nja gucuranga. Oh yeah nje ducuranga ino mu Nigeria mu ikanisa abanyamwuka turabanyamwuka bikomeye cyane korali nziza cyane. Ushobora kujyayo wasomyeho? Oya ariko kwa gatandatu nijoro wasoma nosoma nta kibazo gusa kubera ko tago nkano no gasoma kuko ndi muri office ariko ntago nogenda mu ikanisa kuri ara abantu kera waba umunezero waba uririmbye indirimbo z'ibyongereza shirama kikinyamurenge muri twatundi twabayumbe twamazamuka numara unasubira cyangwa turirimbe tumekuja kusema asante 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 asante
tujya kure ensemble. Ikibodi yangoye bikomeye n'inkingunga ufite n'ejo turaririmba kadureba kandi karimbo turirimba ikimambure yabe na gatoya kuko ubuzima bwacu buri muri we abambyagunitse no makuba aturindisha imbabazagira kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. mani ulishuwa ko Musifuni Mungu wetu, nani ametutendea mema, tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi. Haleluya, haleluya. mani ubu uri mu buyobe Aya ngabuyobe ndimo kabisa, ndi mu nzira nziza kabisa. nyamara abantu benshi baravuga ko wayobye ntakuyoba abantu cyo bangenderera gute. I know what I'm doing. Kunywa inzoga no muri birabi nta kibazo kunywa gakeya. Hanyuma rero uzi impamvu jewe mvanye guca kuri kamera nukugira nundu yinywa tiyumve ko kumbe hari abantu bamwe bazama bacika intege akamagira deception gwe ngo asanga inzoga kandi yakundaga amateraniro ariko kera gasanga kera kama je nico mama mbabwira kubera ko mudafite confidence inzoga ni nta kibazo inzoga nta kibazo hanyuma ukora akazi ariko ntibazakubeshe ngo umunywi inzoga niwe mupagani. Erega mu ikanisa no kujagura guteze kuja gusaba Imana imbabazi tukegera Imana tukayibwira ibitugoye hanyuma numva ko inzoga yakugoye yakunaniye kunanira wananiwe kureka inzoga nta kindi kizogushoboza ja mu ikanisa wicare mu ikanisa utuze uvuge ati Mana je inzoga yarananiye kureka ariko ndaje mu ikanisa nzohora nawe. turetse urusengero rw'abanigeria ujyamo ari insengero za bene wacu uzujamo ayi wewe uzigiterane kirangi hano mwiki hano waruriye guhera ku wa mbere kugeza nihinga buriya ntabwo ufite ubwoba ko pastor ashobora kuvuga ati hari umusinzi uri hano namba barasohoka. No. Umusinzi nico kibazo se ubusinzi kandi bazabakora gushora ngo bagire ubutagi ariko igihe ko cyo bazabakibona mfite se complex igihe ko bazakibona none ubusinzi bazavuga ngo namwe inzoga ejo ngo bambona se bazabona abanyabiyego uziko nabazabazana ibihuru mana mu rusengero. Chawi washindwe katika jina la Yesu. Ahubwo wachawi washindwe katika jina la Yesu. Barakurara tibonshobora uravugisha ukuri tibonshobora. Twagiye kandi karirimba we give you honor, we worship you alone. You are worthy to be praised. Hallelujah. Kandi we give you glory. Hey, we worship you alone. You are worthy to praise. Kadushima Imana ku mirimizi dukora yose. Umefanya hili, umefanya, umenipa jina Baba, kushukuru. Umefanya
umefanya hili, umefanya hili, umenipa jina Baba nina. Hallelujah. Amen. None rero ko ndagira ubwoba ko wazontenga ngo narimbanye n'umusinzi. aya nta kibazo, ntago warimbanye n'umusinzi. Kuko turavuga ijambo, ko turavuga ubutumwa. Wega ntuzi uko wavuga ubutumwa. Uko uravuga ubutumwa, hari abantu ndabizi baba tureba. Muraho muje mu ikanisa mana. Mu ikanisa niho haba byose. Uzogenda utazi kujanyaho gusa, ariko ikintu kizomanuka. Yesu azagutumira abamarayika bagusure mu ikanisa, ntuzomenya uko byagenze. Hanyuma ubaye umukozi w'Imana, hanyuma utanga ubuhamya. Utangira ubuhamya. Nuku byari bimeze, biza kugenda ucyo bigaza n'ucyo none nuko bimeze. Hanyuma ijambo ry'Imana rero riravuzwe. Hari umuntu tuvuze nabi se? Hari umuntu tutuse se? Hawo turaforoze se? Munkwe kumugaragara acetse ukubahamagaje inama y'aba bishop wogenda mani ba hano Kasarani. Very good. Nasetse cyo ko nakoze ibiganiro byinshi, iki nicyo sinzi ukuntu sinzi kabisa bikomeye kwa mangenda kabisa. Ahubwo ukintu ngire nkubwire cyanyuma, hari abagabo bashigikiye, abagabo bakuru bafite inararibonye kandi babasirimu, yubashe, bafite uburyo ko baragira ngo bansapotinge dukore ko turategura igiterane. Ko turategura igiterane, dushaka abasinzi bose tubabwire, nibashaka bazaze, bamwe nibashaka bazaze banasinze, nta kibazo. Ijambo nukuriterera gutya kama ari mukamura mu zose kandi ari mu mafuri. Hari abantu benshi bakijwe basinze. None se hari abandi bantu b'abakristo bashobora kuba fieri, bakaba proud, bakaza nabo bakavuga ati turi abakristo biritorero? Abakristo bawukwere badafite kandi ku mutima. Uravugisha abo ngabo baza kumfasha kugira ngo turamira abangabo. Ariko kubera ko umuntu, nanjye reka nababwira ahubwo, kubera ko tuzotubereza ibiraka, mukanga ibiraka, murashaka kuzamubwiriza abantu batamubwiriza, twego turabereka mu kiguri. Ikiguri c'abasinzi. Kubabwiriza si ikibazo. Ikibazo wo babwiriza nawe ubwawe nzi ko bakwita umusinzi. No muri comment barandika ngo whatever ndo umusinzi, ariko rero ico ko ndatabariza. Hari pasiteri niwe wanyumvise, yarambwiye ati Bishop, jewe ndemera ibyo ukora, kuko muri abo ngabo hauza kuzana utubwirize. Kero hambwiraga ngo nje wa mbere haya, tinta kibazo naje ndi expose wawe. So umuntu wanga no guhamagarira ikiraka, mfite abasinzi 30, ngwino babwiriza ijambo ry'Imana, ukaza wasenzura mukuru no mu mwuka. Kurabona ko ubwiriza ijambo ry'Imana, hanyuma muri abasinzi 30 akabura umuntu ijambo uvuze rimukoraho. Urumva uwo nundi bishop, ariko okay, none nta kibazo. Naje ndababwiriza haraho nabwirije benshi bakagenda. Nuwo nabwirije wakijwe bwa mbere, n'ubu nguyu ari mukuza ambwira gati jewe gaburiyaga warambwirije. Yego. Namamara amaze. Ariko wowe urishobora ko bahari. Ayiwe kuragira ngo ni rumazi se. Nzaze kukureba uzanyereka abo bakristo bikomeye. Nico giterane uzabona ko turategura igiterane. Sure. N'ubushobozi butaraboneka. Ariko abo bagabo barambwiye ngo bazodufasha tegura igiterane, dushaka umukozi w'Imana ufite amavuta azabwirize, turebe ko twokura mu banga nawe ari kurimo.
ukuga naje gamanimuka rero ubwo we ntabwo ukijijwe rero nawe ukeneye gukizwa. oya reka nkubwire byibura njewe nja no mu ikanisa. wowe uja mu ikanisa. ikindi njewe nzi n'ijambo y'Imana. ikindi njewe nywa kakandi Pawulo yavuze gake kubw'inda zanyu zabananiye mwako gakeya karemewe ntabyuzi gake karemewe. ntabwo n'umunsi twateguye gusoma ibipande ariko next time nzaza nagutegura n'ibipande. ahubwo baragutenze karabaye. nta muntu wontenga nani kamutenga. baragutenze karabaye. noneho rero wenda kugira tugane mu kumusozo nagutunguye kandi wenda nzi ko wari uri mu tuntu twinshi. Reka dufate iminota 2 utera akaririmbo usengera abo basinzi baze gukizwa duhite dusoza. ugire n'ubuhanuzi nibuza. inde watuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje. ninde watuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje. yemeye gutanga umwana we tikisa mambo ya gani yakolo atubera igita ogikwiriye. oh Jesus none wombesha ngo ninde wombuza gusaba Imana icyo nshaka. ntawe. Imana ni yande ntiyatwese. alafu kandi Imana ntagaye y'abantu gusa bamwe esaruta mwijambo y'Imana iravuga ngo nuvuga ko tutaba umunyabyaha muraho ngisi Imana ko ari nyakinyoma nta muntu utagira ibyaha ariko twe expose kandi ukunguko uko mwizina ry'abasinzi ikiganiro kitarara ndasinda se wavuze ngo nizinga 40 zitaragira 120 ako niko gakeya zitaragira 120 ako niko gake kaba guys ntimubimbareho sasa ntimubimbareho bishop wanyu nguyu. abantu muza munywa kayoga muze mukanywa na confidence hanyuma mwe mumenye ko Imana ibakunda. Imana irabazi, Imana izibarinda. anajibu maombi. Imana izibarinda mwasinze mugagenda mugashika magize ukundi bakunda kubera iki mudashobora kwizera ko nejo mwo bakoze Imana mukazamutanga ubuhamya abandi bantu nabo bagakizwa. Mwari mubizi niba ari bambambwira barazanga inzoga hanyuma none mugiye kureka no kuzamuja no mu ikanisa ko muje mu ikanisa Imana irabakunda kuri seriye man. none tuziri haruguru iwacu wenda dufata akantu koroheje wenda nko mufite nka sogokuru wanyu na nyogokuru sogokuru yaravyaye abahungu baso wanyu uterera kwa nyogokuru kwinjiramo biza bisaba ibintu bigize gute aho ngaho none tuvuze kijya ugakeya mwanyu waba waguye mu byondo arahandi uhungira se suka mu wirukangusha mwanyu kugira ngo urebe ko wohindura umwenda rero nuko mpamba nawe waba wivuruvumbije uzungira mu ikanisa urebe ko uhindure. Hari amajambo meza zavugwa mu ikanisa nje nemera abakozi b'Imana. Bro uretse inzoga ushobora kubaba n'umuvuga butumwa urenze. Ntusa si n'umuvuga butumwa simbamvuga utumwa ngo. Ikibazo ni izo nzoga. Inzoga si kibazo kiri man. Twagiye ririmba karirimbo uje mu mwuka usengere abo basinzi turagize Imana dusoza ikiganiro. I shall
Jehovah, for he has done so very much for me. The final say, Jehovah as the finals. Jehovah ta mala ala. Jehovah ta mala ala. He makes the way where there is no way. Yeah, Jehovah as the final say. Jehovah ta mala. Fana Jehovah ta malafa. He made the way there is no. He makes the way where there is no way. So that's why I sing Jehovah turn my life the way there is no life. Yo, Mwami Yesu. You are holy. Yesterday, today, forever. You never change. That's the way the word of God say. Uri ibyiringiro byacu. Muri kano kanya turakweretse abasinzi bose. Ubakangure, ubakubita agashiguye, ubakangure, umwuka wawe abakangure, baje mu ikanisa, mu kabari ntibazahura n'ijambo ry'Imana, mu muhanda basinze ntibazahura n'ijambo ry'Imana, bazogende mu ikanisa, witunganye, muze mwubara isabato, wenda isabato bivuze badive, ucumwiro, ntabera bateraniye abantu bayumbe, je nemera bayumbe cyane. Riracyari isengesho cyavuze. Riracyari isengesho ko ndasenga. Habe nawe gukora senga. Yego. Muze mugenda ahantu hari ibiterane by'abayumbe. Ariko atari wa wundi uri proud yo kuvuga ngo jewe ndi proud to be drunk. Yego. Nta muntu nzi uzuba ngo ndi proud to be drunk. Benshi nzi umuntu wese ufite ubwenge utaraba abandi ba azavuga ati Mana ibi bintu nzobivamo gute. Muze nta yindi nzira. There is no other way. Only way, go on the church. Go in the church. Uzoahura n'ijambo ry'Imana utazi utanateguje wicariye. Uzohura n'ijambo ry'Imana kandi rizokumanukira umwuka wera nakumanukira akakwinjiramo. Tuzomenya uko byagenze. Uzahinduka hanyuma utangire nawe utangaze injiri ya Yesu kwisi, utanga ubuhamya abantu baze bakizwe. Ubyo nibyo vuga butumwa n'iryo kanisa ryacu hano, nukugira ngo dukangure abantu bazamwizoga. Nyabona muje mu ikanisa tidushoboye kutari mushyiramo siwezi mimi kushinda mambo ya shetani. Ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Mungu tufunze, tutashinda tena na zaidi. Bishop nyemerera wenda dufungira hano ikiganiro kuko mu by'ukuri twaganira. Ukugiye kunywa kandi umaze gusenga? Indago ari inzoga ni juice nazamba nagira kugira kusanga abantu juice birangiye abantu bazaba ikintu gihamya neza ko kinji hazazi Icongereza. No, I didn't talk English. I don't know English. Yeah, guys, because English is not my you are not.
is not my mother tongue. I don't know English. I can't preach in English. Guys, reka dusoreze hano, ngewe I'm speechless. Nta kintu mfite narenzaho. Namenye ko hari bishop winywera akantu, ndavuga tereka mushake muganirize. Ndamuganirije, ubu nta comment numva nashyiraho. Mwebwe nk'abantu mwabikurikiranye, mbabare mome iri ni kanisa, uku ni ukuvangirwa cyangwa se nibyo bikenewe. Ngewe comment nimwe nzisaba. Rero mu by'ukuri turabakunda kandi nabemeje yuko ibiganiro byacu tuzagenda tubikora kenshi na kenshi, tuzagenda tuba utuntu twinshi dutandukanye. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe, comment yawe, like ndetse na share. Ubundi turabakunda cyane. Ibiganiro bya Manza kuri Mutomanza nakagaruka. Ciao ciao.